تماشوان هێژا دو وزارەتا بەترۆلê û enerjiya Sûriyê ji bo nirxê mazot û benzînê li tevahiya Sûriyê belavokek belav kir û tê de got me nirxê mazot û benzîn û sûtemenî bi tevahî ji bo rewşa muwatin, rewşa xelkê baş bibe me nirxê mazotê li tevahiya Sûriyê me daxist. Me jî berê xwe da benzînxaneyeke ji bajarê Hesekê da ku em bizanibin bi rastî nirxê mazotê daketiye yan rabûye. Mazot li halê hazir niha li vir bi 12,000 sed heta 200 lêreyên Sûrî tê firotin. Beriya ev belavok ji aliyê wizaretê dakeve li tevahiya Sûriyê mazot bi nirxê 88 senten dolarên Emerîkî dihat firotin. Lê wizaretê çi kir? Tenê nirxê yek litr bi 10,700 lêreyên Sûrî ji bo tevahiya Sûriyê dest nîşan kir. Di wê dema ku dest nîşan kir, dolar jî îdî pê re daket. Li halê hazir îro dolar nêzî 12.5 ye. Bi vê halî heger tu hevdanekê di navbera hejmara buhabûna nirxê dolar û pereyên Sûrî çêke tê binere ti guhertin di navbera buhaya mazotê de li vir çê nebûye. Çingî ku daha dema ku dolar daxistin îdî careke din buhaya pereyên Sûrî qîmetê wê çêbû rabû. Niha 10,700 lêreyên Sûrî dike 87 senten dolarên Emerîkî. Xelk jî dibêjin ev weke pêkenekekê bi serê me de anîne. Ka em bi hev re binerin. Bê xelk ji bo vê buhabûna nûyê ku dest nîşan kirine çi dibêjin? نفس الشيء ما ويا ريتنا ظلين على السعر الاولي يعني ما وفروا لنا مازوت يعني هسه بالكازيات اقسم بالله انا جاي من الشداد اسعاف والله العظيم من الشدادي مازوت ما بي ب 12,000 ما بي 13,000 البي بالبسطات ما فيه مرة على كازيت 47 مازوت والله الله يعز باله. المازوت 12 ونص والدولار 12.800 ايش تغير؟ كان 88 سنت خلي لي على 88 سنت وضرب لي بالدولار يطلع عندي اقل يطلع عندي شيء ب 11 يعني ما في تخفيض. المازوت ما في تخفيض. والبنزين نفس الشيء انا كنت اعبي بدولار فاصلة 10 سنت واليوم الدولار ب 12.800 نفس الشيء يعني. يضحكون على حالهم ولا يضحكون على الشعب؟ يعني تقولوا يضحكوا عليكم؟ اي والله يضحكون علينا شنو؟ عشان 3 سنت هذول 3 سنت ايش يعملوا فيها؟ ها؟ نزل الدولار كمان؟ اي ظبطوها صارت 90 سنت، كانت 88 صارت 90 سنت. يا نص على كتفي